Mathata a dimasepala ga a simolole gompieno mo Northwest. Di kile tsa tseelwa dithata mo makgetlong a le mmalwa, ditsobotla e le nngwe ya tsona. Gompieno e na le batsamaisi ba babedi ba masepala, mme seo ke matshwenyego a magolo. Re tlhomile komiti ya batho ba bararo e eteletsweng pele ke mme Lena Miga, ena mogare ga one le mme Motlalipule Gosho, ena le Rre Sello Lehare. Ba tsamaya mo dimasepaleng tse ba tlhotlhomisa gore mathata ke eng, jaanong gore re tle re bone, re analyze, re bone gore re ka tsaya tsela efe go rabolla mathata. Maape a re batla tsa kgato e gagametseng fa go sena tharabololo. Ga re eletse tota go tloga re phatlalatsa council re tsenya bo section 139, mme ha ile gore ga gona ka tsela engwe re tla patelesega. Baagi bona ba re ba tlhoka ditirelo. Re na le probleme ka tsela mo tlase mole dikhuti tsa teng di ko teng thata, so go di dimetse fela ga re tlhaloganye gore bothata ke eng, and then le mo pele ga jarta ka go tsholelwa matlakala, and then ga ke itse gore ga teng le ka tsone tseo seo kana se ama health ya bana. Ga rena dilori tsa masepala tse di tsa matlakala mo garona, bana di-pampers gotlhe dintšha di a digogogoga dijarata di tlhakatlhakane. Ka la matlhatso Presidente Cyril Ramaphosa o ne a tlhalosa fa puso e tla lwantsha go koafadiwa ga dimasepala. Itumeleng Kgajane, SABC News, Lichtenburg.